Pozdravljena gošće sa današnjeg dana. Od svih svojih drugarica ja sam izabrana. Nekoliko sam reći, da sad reći znam. Mili gosti, dragi gosti, dobrodošli nam. Hvala. Naša škola slavi danas večeri smo mi. Naše ruke prepune su sreće rad. Dobrodošli, ovi nam se glas, cela škola i svi đaci pozdravljamo vas. Bravo. Svetitelju oče staro, zvezdo roza mog, pogledaj na srce koju sa predstavljamo. Plamena uz koja red, naša srca svetljica su po nevinice. A i naše molitvice oprimi čuj, pa đacima srčadima zdravlja podaš. Ajde, napred, ajde. A kad je